ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ସେ ପଛଆଡ଼େ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟେ ପଛପଟେ ପଛରେ ହଁ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ପଛପଟେ ଯୋଉ ଦେଖାଉନି ଯୋଉ ଘର हेलो एवरीवन मो सहित वेलकम करछि मोर गोटे न्यू ब्लॉग को। तो एते दिन पर मार डोरी लगला मो मानसिक जेहेतु पूरण हो जाता तो मुझे चाहूँगी आम मैरेज पूर्व थे मार दर्शन करके आसबू तापर जाए आम मैरेज हम समस्ते कहते घटगाँ ठाकुराणी को जहाँ भी मांगू ता पाइबू एबे जाने जहाँ सत मनरे मांग तो निश्चय पाइब। आम मंदिर में पहुँची जाइलु भितर को तो फोन नहीं पाइले कि मार गोटे सुंदर दर्शनटे करी। ମନ୍ଦିରଟା ହେଲା ଏଇଟା ଏଇଟା ବି ନୁହଁ, ଏଇଟା ବି ମନ୍ଦିର ନୁହଁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ସେ ପଛଆଡ଼େ ହେଲା, ଏଇଟା ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। ଏଇଟା ହେଉଛି ପଛପଟେ ପଛପଟେ ପଛରେ ହଁ ପୁରା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା ଏଣ୍ଟ୍ରିଟା। ପଛପଟେ ଯୋଉ ଦେଖାଉନି ଯୋଉ ଘର ଭଳିଆ ଦେଖାଉନି ସେଇ ଠାକୁରାଣୀ ସବୁ ସେଇଠି। आशीर्वाद नहीं आम घर को पलि आसिलु। भिडियोटी जदि भल लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करने को जमा भूलें। रोची नमस्कार, जय जगन्नाथ।